Yeso leso sikhathi na kanjani usitatele gubuyile. Ngiyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya, ubingelelo sitateleke intokazi yakwaNdlovu, Phansi Modi, esigodini sendaba zegudu phela. Ngikubingelela bukhoma kwisitateleke media, uhlelo ingonyuluka. Lawo nambukelo suku sibhalela khona uthi ngithatha sitateleke, teteleka nami intokazi yakwaNdlovu. Ke siyazi ukuthi udaba lujule kangakanani, singenza kanjani ukuze lulungiseke. Namhlanje ke sisendleleni ebhekwe eShaka Skral la umndeni wakwaNdlovu osibizele khona. Uthe uAnita woza sitateleke isidinga wena lena ukuthi ukwazi ukuyixazulula. Siyethemba uhambo lwethu luzoba luhle. Okokho ukuthi ungasayindawo uhambe kanye nathi. Yebo liyashisa ilanga kodwa yisho kanje asambe mbukeli. Bese sima bakusona. Ngicela uhlala phansi bese ngikuthula. Igama lami ngusitateleke ngokwaNdlovu Sibongo. Ekhaya seMelmodi esigodini sasendaba zensango. Ngobo umsebenzi ke engikwenzayo ngazibophezela noma ngazinikela ekufikeni noma ekuzolekeleleni abantu abathi sitateleke nginenkinga la bengifisa ungisize ungiphekezele khona ngifisa ukugonyuluka kumuntu othile bese ngiyafika. Lokhu ke ngiyithi ngiyacela ukuthi abantu bengathuki ngoba kuyokwenzela ukuthi uma usise ethatha impatho engigcema ngayo ekhanda noma mina sitateleke abantu bami befike behlukumeza usisi akwazi ukuyongivulela icala ethi usitateleke ufikile wafika nabantu bakhe bangihlukumeza ubufakazi bakhe ngahlala kanje la nala ekhaya ke ngifike ngesizathu ukhona ongicelile ukuthi ngibe khona ukhona ukuthila afisa ukudlulisa okumlimazayo ngaphakathi ngoba izinto ezikanjena zifike zibe inkinga kube ukuthi khona ofayo ngaphakathi azagcina ethatha impilo yakhe sekungenzakalele kaningi ngikubona kwesisikhathi ngifonelwe ngingafiki kuthatha isikhathi eside ngithi ngibuyela kulowo muntu kuthiwa kasekendlini last week nje kusehlele. So nala ekhaya ukhona umuntu ongicelile ukuthi sitateleke ngiye ngikubone ubasiza abanye. Ngicela nami ungiphekezele uze ukuzoza ukuthi lento engidlayo ngaphakathi engilimazayo iyini futhi ingalungiseka kanjani ngoba ngiye ngibone kwabanye uyakwazi ukubacela ukuthi beyilungise futhi uyakwazi ukuthi ubancenye befike esiphethweni esithile esokuthi into ilunge. Ngaleyo ndlela bese nikwazi ukubambana ngesandla kodwa kuhlala phansi ukukhulunywe bese kuyalungiseka. Usisi lokuyo ngicelile noma usibhalelile wathi ucela ngimphelekezele kunento engaphakathi kuyisilonda afisa ukuyidlulisa kumzali wakhe manje akakwazi ukubhekana nayo iyamhlukumeza. Ingakho ngila ekhaya nama ngiyazi ukuthi iyini ima ngizoqala ukuyizwa ukuthi imayelana na. I gave up. I really gave up. Ngizocela nje mina uPaulo ukuthi I'm shocked ngendlela engithusayo futhi. The reason ngithuka ukuthi mase ngena abantu kanjena engazi ukuthi ngekho aware ukuthi angathanda amaprank angithandi ama surprise and undodakazi yami uyakwazi lokho. Ngithanda ukuba well informed ukuthi kunento nje then I'll take it from there then I'll see ukuthi kanjani noma kune process engikuyona. So nje mina ngithukile ngifuna ungasho kodwa ke futhi ke ngiyakubona indlela I'm so shocked in a way that I don't know. Ngoba ungivite kahle yena ukuthi mama sikukhumbule wosuzosibona.
Then ngathi mina, you know what, nami I miss them. I haven't seen them for quite some time. Yes. But then I didn't know. I'm shocked, honestly, guys. I mean, I'm shocked. But again, let the show begin. Okay. Ngiyabona indlela bangikhuluma ngoba ngakhona ukuthi ngathi uyabalabala amagama ukuthi No, I'm kanti shocked. kwenzakalani. I'm really shocked. I'm honest. Mina nginjalo manje shocked nje. You can read me. Ngiyabona nje. Sisi njengoba usicelile ukuthi sisize sizokulalela inkinga ekhona uyidlulise umama sibone ukuthi ijule kangakanani cabanga ukuthi sekungumuntu ongasithatha usibeke kuyona. Ngiyabonga ukuthi isamgcile ifikile ngiphinde futhi ngixolise manje ngiyazi manje ukuthi ubungekuvumi kube kuthiwa mhlawumbe ngihlale kwi-point mhlawumbe ngasho ukuthi ngicela uze kunodaba olukanje noma ngifisa ukuthi sikhulume ubungeke uzovuma manje iyona ndlela engibone kungcono ukuthi ngikufonele ngik-invite ukuthi uze la ukuze ngizokwazi ukuthi mhlawumbe sihlale phansi siyilungise lento le mabe ukuthi ikhona indlela engakwazi ukulungisela ngayo. And enye into eyenza ukuthi ngixolise ngixolise ukuthi ngicela isisiteteleke bengeke ngikwazi ukubhekana uyazazi angikwazi ukuface umzali nje ongathatheki kalula so manje lokho kungisindile angikwazi ukuthi ngibe nesibindi sokuthi mhlawumbe ngihlale phansi ngikhulume nawe manje ngicelile ukuthi ezongilalelisa ukuze ngizokwazi ukuthi mhlawumbe noma bethu imoya iyaphakama sikwazi ukuthi yabo kube khona oshona Ngalokho nje point yodwa. I'm a human and umuntu anime understand. As much as mhlawumbe bona babona ngathi umuntu difficult. But yazi ukunginika isithombe ukuthi mama ngicela ukuthi siye ku step forward mhlawumbe ke sifuna umuntu involve phakathi kwethu akalalele isho ethile kunomuntu othile engengakhuluma naye ngoba ngibone siza abanye abantu then I can take it from there even noma mhlambe ke ubengabe engibizile kanje kodwa sesike sakhuluma ngakho not into myself I hate izinto zakwa TV mina ngisho ukhumbula ekhaya bengibabuka because bengi-enjoya ukuthi ngibone ukuthi basiza abantu but I just don't like izinto ngishaya ngebhomo. Washo nayo wathi isizathu esenza ukuthi mhlambe asabe ukuyibeka icace ngakuwena ukuthi maybe unganqaba. Wayishilo nje ukuthi akakuboni kulungiseka uma mhlambe engakutshela direct ukuthi bengidecide ukinvolve umuntu wesithathu kanje wathi vele uma mhlambe ngazafuna because maybe bengizothi okay ake sifuna omunye umuntu asilekelele kule nkinga esina ngoba nami masixoxa nawe mhlambe imoya yaphaka ayisolveki ake sithole umuntu wesithathu awena you find someone mhlambe esingahlala phansi mhlambe asilekelele. Okay ngiyazwa Sabenga ngempela mangiyaxolisa ngixolela kakhulu lokho nami ngiyazi ukuthi nami as much as nawe ungayithandi into efayela amehlo nami angiyithandi into efayela amehlo but ngisuke ngathatha ukuthi vele ngeke ngimbone usise basiza abantu abanenkinga engaphekwa lezi mina ngibhekene nayo so ngase ngiba nethemba ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi lento siyilungise ilunge ngoba kahle ngingalokho ngishona lengalo inkinga yami manje ngibhekene nayo yile ngihleli la ekhaya uyakwazi nawe lokho manje so ngoba ngihleli la ekhaya nginengcindezela ukuthi ubaba walezi ingane ubhizi ulokho edane efaka mini pressure ukuthi kanti ithini into uyakhuluma inoma wakho nabantu bakini ukuthi ngifuna ukulungisa ngoba sengikhathele ukuthi ngikipite nawe kuyicala ukuthi ngilokho ngihleli ngikipite nawe so manje ngase sengithi mhlambe kungenzeka lento mangiyibuka ukuthi mhlambe uma ikhona into wena mama mhlambe engaba yipoint mhlawumbe ongayisho ukuthi no into eyenza ukuthi kulokho ekudane mangabe sinokha noma nginokhe ewindini lakho mayelana nalolu daba ngoba u1 no2 mhlawumbe uyigonuluke lento uyisho ngoba mina ngigcina sengifila sengazi ukuthi mhlawumbe hayi umama uyena ongivalele khonini. Jesus Christ. Okay ngike ngazama yini before unoka kumama ucela sike sazama ikhathini eziningi kusho ukuthi ke uma ebeyesho ukuthi inkinga usafuna ukuthi eqale exhumane nomndeni wakhe ngoba naye akayiphethe so lo daba akwazi sami ngiyacela ngithanda ukubona umuntu sifeza ukumenzela cela ungakhali ngiyacela sami ngiyacela ungakhali
ngiyazi ukuthi zikhona ziyafika izimo ezifana nalezi uzizwe ngathi kuba ngaphezulu kwamandla but ngiyakucela selo sami ungakhali ngiyacela ungakhali ngiyacela ngoba ngiyacela ungakhali inhloso yami kusuke ngekho ukuzonihlukumeza noma uzoniphatha kambi kodwa inhloso yami kusuke kubona nibumbana nibuyele esimeni esihle sokuthandana yilokho engikuthandayo noma engihlezi ngikufisa ngicela ungakhali uma usukhala ngisuke sekuhlukumezeka kwamina uqobo. Ilento le iyangigulisa iyangidla nami. Guys, ngicela ukuthi ngiphawule. Yebo mama. Njengoba ngumama. Yes. Nginephupho lokuthi ngibone ingane zami zishada. Zihlala emzini yazo, ngiyibambise ngivakasha njengogogo kuba mnandi. Yes. Zibuye zingivakashele nami, zivakashele nabo komalume kube mnandi. Iphupho la wonke umuntu wesifazane. Ngiyafisa kuzo zona lezi amantombazane ezothola. Yeah. My biggest problem, ingane zami ziyazi, ngizizalele ekhaya. Okay. Mangibazalele ekhaya, bengikhulela kwagogo ngikhulela isalukazi nekhehla. Okay, only bond nabazali bami at the later stage sengiqede ngisho isikole sengizele bona. Okay. Because ngikhuliswe isalukazi nekhehla babe nama anger issues. Yeah. They know all that story. Ekhaya kithi akaze ngize ngihlale khona, ngakhulisa isalukazi baba ngoba wathi akafuna ukungibona ngoba ngangizale before time. Okay. Sayiwina leyo nto leyo nobaba sawashena izandla kwaba right. Ikhaya enginalo anginawo umuzi ongu-1. Nginekhaya lomndeni okungumuzi kababa wami noma wami abangasekho emhlabeni. Ebese ama-siblings awu-8, abafana abawu-6 namantombazana awu-2. Abafana abawu-2 abasekho emhlabeni, khona mina nosisi wami nabafana abawu-4. Okay. Awona umuzi wami, ikhaya lakithi. Yes. Ikhaya lakithi uyalazi. Linama problems amaningi enkinga ekhona since sisayumndeni omkhulu. Yes, exactly. Wonke umuntu udonsa sengale idonsa. Umalume wakhe engimlamayo. Umshado wakhe awubanga segcikene ekhaya kithi through ama problems wahamba wayoshadela ekhweni lakhe. Bese khona umama nobaba because of ama issues egcike. Okay. Umalume wakhe omncane akashadelanga ekhaya wasibiza sonke ukuthi siyo emshadweni wakhe ngoba imbono ihlala ithi ukudatshwana akazange ashadele ekhaya akumangabikho ngisho yedwa ilungu lomndeni wahamba wayoshadela eHolly nonkosikazi wakhe kwangekho umuntu kule 6 ekhona. Mina akakaze ngize nginqume ngisho inkuku ekhaya ukuthi ngithi ngenza itiyanyana noma ngenza since I was born. Yeah. Because every time ufuna ukwenza into ekhaya abantu bacabanga ukuthi khona into up to yona mhlawumbe babhedisele into zabo noma khona into ezayo. Yeah. Kanjalo noma omunye mayenza into egcekeni kuba the same thing. Okay. Ndodakazi wami ngizoyisho nje lento mina angakhele emabibini. Umuntu nje open. Yeah. Ngesikhathi thulana nobaba walengane yebo ngaba angry njengomama but ngajabula futhi sebesotha ama matters abo khona ama ups and downs and this and that. Yeah. Bathe mangabe bephuma kuleso sporo njengobantu abasebasha. Yes. Yena waya komunye umuntu. Lo muntu lona kwaba umuntu ozomlobole ekhaya. Ngifuna ukuthi lento ngiyibreak through ngingayivaleli kumina. Yeah. Wafika lo muntu umuntu omdala futhi onesithembu. Thema ifika zomlobola lo muntu ekhaya. Amakhehlo bese khona umama ubaba bengasekho. Kwakukhona amakhehlo obaba omncane bonke abantu abadala bathi uzungasiphoqa. Uzungasiphoqa. Wathi yena igama masimbuza sonke mina ngangafuna ekulo wababa. Naye futhi ubaba lezi ingane zakhe I think ukuthi wayengafuni kodwa yena wathi yena lo muntu uhambe wayomnikelela kwaShembe wacela umshado. Wase kuphuma leli khehla lalu 47 years ngaleso sikhathi liuntanga yami. Ngaleso sikhathi hayi njengoba ngina 54 manje. Yeah. Leli khehla leli la ekhaya lafika lalobola ngalo makinatalo kwathiwa ay okay abantu abadala bathi nje uzungasiphoqi ngoba umuntu omdala unabafazi abawu2 yena uzoba wesithathu. Yeah. Yonakala ipage yakhe. Yoniwa yini omalume egcekeni nabo manje mase esekhona ugogo wakhe waphindela umkhoshosho kubaba
wengane yakhe biseyodwa ingane waphendula umkhoshosho bayiphindela umkhoshosho kubaba wengane hayi asazi into zabasha lezo thina singeni bantu abadala asazi kanjani usekhulelwe ukhulelwe angazi nami ukuthi kwenzakalani okay abese ngitshela mina ukuthi usebuyelane noSiya ngithi mina okay usubuyelane noSiya okay but angisazi akasethi ena yini usudidwe yini lapha phambili hayi bese echaza ke yena ukuthi hayi kuneyinkinga ngithi mina ngathini kwena ngakutshela ngathi le ndlela indala laba bantu badala lo muntu omdala uzokuhlula nayo leyo ndoda ngangiyitshelile yathi yona ngiyeke ngizoyikhulisela yena bafohla bathi wathi umndeni intedele ngoba uma ngase uthola lo mendo kusasa uzothi mina ngabe ngihlele emzini wami wena mama wavimbali bonke omalume bathi ayikulunga intedele yahamba ke le ndoda yenza lezo zinto mase kuyela ngala amanzi akasala basawa ngala ekhaya bathi ke uthi ugogo wakhe uphindeleleni wayemshiyeleni uSiyama esazophindela kuyena ngithi mama ngasi wayezoganga la ekhaya ulethi ikhehla umuntu omdala la ekhaya ukuthi azoganga ngabantu abadala mema akubizwa abantu la ekhaya bezohlangana ngithi mina kuyena mama nayi ifoni ye ngifuna ubone ingane kaAnita umama ngishaya ngefoni yami ngithi uthi angifuna ukubona ingane kaAnita uAnita walwa nawe ekubanga ukuthi wawungitshelelana ukuthi uyogana esithenjini esazogana ikhehla mina ngogogo uAnita walwa nawe futhi ukuthi ungitsheleleni mina ukuthi ukhulelwe mina kufanele ngifihlele ngogogo angifuni lutho umusi yayi ufuna ukulobola uyolobola kuhlatshwayo angiyifuni inkomo kaSiya la ekhaya kusho salukazi sasiyashona salukazi emva kwalokho yasala inkimi kanjalo uma bona sebefuna ukuprocess into yabo ngiyabatshela ngithi guys inkingi lapha komalume mina ngisiphethe angikwazi nokungena ngiyofehla mfika ngithi la ngifuna ukuthi ngihlale phansi ngifuna ukwenza into yami uAnita wenza kanje ngoba kuyashisa vele sebonakala nabanye bayasho vele uthi futhi kuleyo nto kaAnita uyaphuma ukhipha amadodo yangenisa lana ufuna amalobolo azolobola la ekhaya futhi kuleyo nto leyo yini imoya iphezulu no mina ngiyamchazela futhi ukuthi the ball is not in my court ngaze ngamnika imvume ngathi mina awuyikhulumele wena nomalume bonke omalume mhlawumbe ukuzendlala wena ngaze ngamnika ukhiye ngathi mina it would have been better if wena ungasho ukuthi komalume ngizokubomalume ngoba phela amadoda amadala labakuthona ingane ngizocela ukuthi izinto zami kanje woza kuqala uzoxolisa angemnika ukhiye wozoxolisa kuqala komalume ufike uthi bomalume bami ngona njengengane yala ekhaya ngiyaxolisa ngo1 no2 no3 engawenza la kanje ngayenza ngobungane ngicela ningixolele ngathi mina uhlakula ukhula ensimini yakho then futhi hayi ukuthi makuqeda ukuthi sikhulume leyo nkulumo ubusuthi ke wena enye ke into malume namhlanje ngoba kuzoba sengazithi ubuzoxolisa ngoba ufuna ukwenza lento ke kube mnandi ngathi mina ke kube mnandi nje nomunyaka niphopha ini niyavakasha nithi malume bawo malume mnandi omalume bakhe abanothando ngathi mina ake kucente ngathi even nami ngakuphekezela sihambe nje siye ekhaya sifike sibonde even udade wabo wathi nami ngingathanda ukuba khona sibonde nje sihlale sixoxe and it won't be difficult bangafani ukuthi babe ngamxoshi but into manje mabekhuluma bona bakhuluma sengathi mina engingafuni uSiya ahamba ekhaya ayolobola uAnita ibambe lapha emumva indaba engazi ngabatshela ngathi mina uyazi lento ngangcono uba nginomuzi wami ngoba ngabe umuzi wami ngubikile uyizinto zonke ingane zami mazenzelwe into zazo zenzelwe anginawo umuzi sengiyayizwa mama ngiyayizwa and ugogo wayiqinisile ngokwesintu ukuthi uma intombazane siyake yalotsholwa kulowo muzi bayebetha abanye inkomo lezi silotsholwe kwesibili ngazo suke sengizozibuyela emuva kulowo wokuqala wayelobolile kuyisintu vele lokho siyakwazi and kuyiqiniso sisi ukuthi athi umama akubambile ngakuyela omalume okufuze ngabe usuka ngowayo kuyozendlala kubo ngoba kunezinye izinto esizenzayo thina sizingane zakhela abazali bethu noma umama bethu amazinya abushelelezi komalume bethi imfundiso yabo uyilanda kahle umama methi kwakumele uyozendlala wena babezobona ukuthi uma uyozendlala wena usuyalibona iphutha kodwa babengeke belibone iphutha uma kwakufika uma wakho ezothi ngizozendlala ngenxa yephutha elenzosi banibani kanjani ngoba usumdala usuyakwazi ukusikhulumela ngithi usuyayibona ukuthi ayibambile ngakuma ngabatshela ngathi ngangishadisa kusasa mina khona enye uplan B ngabatshela ngathi ingane zami
ngingangisho enkantolo ngiyonisanisa mina as much bese nenza lokhu kosiko afterwards sesihlakulile phambili sesiqedile kodwa nje you get my blessing ukuthi nginganisayinela leyo nto leyo nje angifuni ukuya kwezinye izinto ngoba masihintshizana nomkhonyana wakhe akhomba yena into kumina lesiphambana into engikhathisa ukuthi lesiphambana sengisithwala iminyaka ngizama ukusibeka lo mfana lona mayikhuluma namakhulume ngokungihlephula nje athi wena mama usupporta umsupport uAnita futhi uthi ngabe umsupporta awusupport khulume rafu sigcine sibe nomoya ophezulu and ngichaze in all languages ngithi ngikhuluma nangesingisi ukuthi this thing is not in my hands, it's not in my, this ball is not in my court. Guys, I don't know ukuthi ngilento ngayimuvana ngikhulume nomalume esidini ngikhulume ngithi bafethu nahamba nayo lobola emakhweni enu nalungisa izinto ezinye zangalunga kanjani ngicela nengirescuation inomalume balezi ingane nangomkhwenyana wayo ekhuluma kanje izinto esizisala nami bachaze lona njengimlamayo uchaza kuphela mathe athi umshana lento kudinga ukuthi ngabe uyayibona ngoba isuka lapha emumva ngize sahamba wazwa ngibangibekela ukuthi enakwenziwa yini ukuthi umama nobaba bengashadeli kubo kababa beyoshadela ekhwene masimangweni wathi enakwenza wathi into yonakala emumva sisi njengoba ubona nathi izinto zethu zingaleyo wathi sahamba kuwo lowo muqa lo ngoba ngabantu abadala lento le uma ingalungiswa ngalapha na vele nje selokho nje iroli lokho izenzele kanje wathi manje kodwa umshana into engiphatha kabi ucindezela wena kube sengazi ukuthi wena ovimbile wathi kanti futhi ngiyabona ukuthi ngeke akwazi ukunderstand ngoba sengathi mina nginikeza wena iback up ngathi mina this is the key akayikhona komalume challenge ngiyacela bomalume bami ngicela ukuthi ngizokwenza apology kinini sikhulume ngalezi zinto ngoba kunezinto ezinganginiki peace nami I'll be support again ukuthi ngizokulalela nami ukuthi kwenzakala ngoba ngiyafuna ukubona progress nami ngiyafuna nje ngisaphila ngimbone esemzini wakhe ejabulile nezingane zakhe ehlele kahle ngizwakala ubudlelwane bakho usubuyela ngapha kubabwengane babunjani emva kokuba setholile ukuthi usuke walotsholwa kwenye indawo akaze kunilimaze yini lokho ebudlelwaneni benu angikaze kusilimaze ngoba uye wathi ucela silungise izinto uyabona ngoba nami into eyenza ukuthi ngize ngicina ngibona ukuthi ku like ngihleli yena kanayo inqubela phambili like akuyenzi effort ukuthi ngibone nami ngoba ngihleli uzogcinekile ekhaya so ngagcina nami ke sengimuvaki kanti mase ngimuvile only to found out ukuthi lo muntu unesithembu vele sekhokhile ekhaya so kwaba into ke mina engayihlehlela ngayibalekela ngoba wangihijack engangitshela ukuthi unesithembu so ke ngase ngiyahlehlala sengihlehlile kwase kuyimake ke nayo babuye ingane lokho engingcenge ukuthi ucela silungise izinto uyawabona amaphutha akhe naye kushuthi ngoba amandla bengenawo ngaleso sikhathi yabo hayi ngoba ukuthi bengafuni ukungikhokhela so ke sazwana ke nje kwangabi lankinga. Okay, uyabona yini manje ukuthi umama akanawo amagqoba wabambile akanazo izinto ezisenhlizweni yakhe ayibambile babuye ingane zakho ngendlela akhuluma ngayo uyakhombisa ukuthi hayi ngoba lento ingenzeki ngoba ngibhlungu zonke izinto noma ngathiwa bahilisana ngandlelani akhulume ngaleyo ndlela uyazama ezumzali ukuzibamba azihlukanise noma azibuyisele eceleni angayibeka enhlizweni yakhe ngoba since ngifikile nje enkulumeni yakhe akaze ngiyizwe inkulumo ekhombisa ukuthi mina ngokwami ngiyumzala ngithanda ukuthi angaphelelisa nobaba wengane zakhe umzali uyakwazi ukubamba izinto ngoba uyazi ukuthi sizingane siyona mase sonile futhi ngomlomo kudinga ukuthi sikwazi ukuthi bona abazali bekudlulise kwesisikhathi ugcina futhi ngingaxoliswanga kodwa yena lokhu ufikile akakhombisa ukuthi unenkinga nokutheleni wena uyingcenye kababa wengane zakho kodwa nawe uyachaza ukuthi akukho emandleni akhe inkinga yowamosheka lapha emuva edinga ukuthi wena uyisukumele yena umama akulandele ngemuva hayi ukuthi akhole phambili ngoba kusiyinkinga ebhekene nayo ukuze bebone ukuthi uxolisa kangakanani akumele kube umama ohamba phambili ehambela wena kumele kube nguwe ohamba phambili yena umlandele yena akulandele ngemuva ngiyezwa ukuthi into eyinkinga la efiki ilokhuze omalume bami laba abanye anginankinga nabo but lo omncane uyena engazi
kuthiwa akangizwisisi kahle. So mina ke kungisinda ukuthi ngingathi mangabe ngizokhuluma ngikhulume ekhona ngoba mina ngezwe nje ukuthi kuthiwa akangifuni nje mina angidingi ngoba mina ngirude. Yabo. Futhi nakhona lezo zinto izinto nami angisaziwa umngane yabo uthola ukuthi izinto engayona into umuntu okusengaze bambelele kuyona ukuthi usibani banje urude ufuna izinto ngendlela yakhe kanje kanje. So lo munye sengizama ukuya kuleli iphuzu lokuthi ngakhuluma nalo nomunye umalume okuyiyena engeke ngimbone ukuthi mangabe kwenziwa izinto komalume uyena oshisa impepho uyena wenza lezo zinto because laba abanye abaparticipate kulezo zinto. So ngakhuluma ke naye lo munye ngoba ngamcela uma ngathi ngicela ukuthi ungidedele khulume naye umalume lo nomunye then ke mhlawumbe sibone from there ukuthi umalume uthini nokuthi into ihamba kanjani. So umalume lo nomunye ngakhuluma naye wathi yena hayi mshana mina anginankinga ngizokhuluma noma wakho then sizoyithatha into from there ukuthi into ithini. Yabo. So mangabe umalume sekhulumile kwabangazi ukuthi umalume yena mayesho it's like kunomdonsiswano like uma uyena ongazi ukuthi khona intayibambile yabo into njengaleyo ngoba yena washo wathi thina mshana sinankinga sozwa bosisi usisi mangabe ukuthi usevezile idate nokuthi sahlangana sakhuluma sizoyifinalize from there ngoba nathi asifuni ukuthi ubambezeleke sifuna ukuthi ugane. Okay, wabuyela yini kumalume usiyobuza isisu usubona isikhathi sabo ukuthi malume emva kwenkulumo yethu wawuthe uzozwa ngomama nigcine ukhulumile yini nomama ngoba ngibone engakangitsheli lutho ngoba wena vele kwangamele usuke kumalume enkulumeni yakho nomalume usuzoyitshela umama kwakumele kube umalume ozoyotshela umama usubona ukuthi sesambili isikhathi akukho umama azokutshela khona wabuyela yini kuphinde futhi kuyokhothama ukuthi malume ngibona nakho ukuhamba isikhathi umama akasho lutho ingabe umalume besezamile yini ukukhuluma nomama noma usehamba umalume wagcina kuphi akuphendule phela ukuthi yebo mshana sengikhulumile naye kwathiwa ukuthi noma ngakhuluma naye wathi wabuyela yini emuva wena kuyombuza umalume ngakhuluma naye engakaguli ngakhuluma naye umalume kwaba ukuthi mshana noma ngikhuluma nosisi kuphela usenalento ukuthi ubaba wengane zakho wamdelela manje iyileyo nto lenye ivimbe lezo zinto lezo yabo nakho ke sevela esegula kanti wekade umuntu owethe uzobuyela kumama ngoba noma ngambuza ukuthi uma ugcine ngakabuyi. Okay, asingene kuleka baba ke wengane manje wakhipha izinto ezingezinhle kumama njengomuntu ophila naye ngoba uma wakho lo ululwele yini umlwelile yini uma wakho kuye ukuthi mina wami uyabona yini ukuthi usuwaphazamisa umama la ngiyafisa ukuthi lento niyilungise wazama yini ukukhuluma nomyeni wakho ngala esayidini ukuthi azama ukulungisa lokho okungekuhle owayekade kushilo kumama ngoba ngiyakubona kuyavela engathi kukhona. Sazama iphatheka kabi andifuni ukukhala komuntu mnandi vele igule ke ngiyacela mfana angisamhlanje ngifuna ukuzokulapha umkhozi wami noma ngathiwa kwakuthiweni kuwe ngifuna ukuzokulapha namhlanje yena icinga lento ukuthi uyobonakala ngiyacela sithando sami ungakhali mama ngiyacela wehle zonke inkinga njengoba sesibadala ihikelwa imisebe singayazi ekudeni mama uxolo Ngiyacela mama angithi njengamanje ngizolapha wena ngibuyela manje emumva ilamazwi angamahlo wawatholile okumele gcine kufikwe kuwona ukuthi yena kwenzeka kanjani uthini uke wazama yini ukukulwela umntanakho kumuntu aphila naye ekutheni nakwazi ukususa lezi zinto wayekade ejikjele kunje uma wakhe. Andikuthanda ukukhala komuntu ngoba vele ukuhlakazeka igazi ngendaba sayimamela naleli thetha lami ehlisa umoya ngoba bengidinga bizobanhle ndiyayibona ukuthi lento le inzima wentombazana inzima ma kodwa sizoyilungisa umlweleni kwakho ukhulumile naye wathini yena ibambe kuphi ukuthi angabuyi kuzozendlala kumama ngakhuluma naye ngamtshela ngathi mfethu zama ukuthi uzehlise kumani noma ngabe kuthiwa uma usho okunye uthi awukwazi kodwa zehlise ngoba manje uma uyena umuntu oyilambu lethu ukuthi kulunga into zethu so wazama ke khona la ngicela khona ngathi mina ngicela uze uma wafika ngathi ngiyamtshela zima ngoba naye futhi ngambiza so ase ngiyamcela ke ngithi nama kahle kahle ucelwe yithini uzoxolisa ukuba balaba wayeseyavela wakhuluma so uma kwaba ukuthi
ngiyayizwa lento ayishoyo kodwa uxolo lakho angilimukeli ngoba ngesikhathi wokukhuluma lezi zinto oyikhuluma wawulapha ezansi kini abantu bebonke bebuka yabo manje ngoba usuxolisa sesisobabili laba abantu basenalesa sithombe so kwase kusho ukuthi ke manje ayi uma wathi ayi akalimukeli uxolo. Okay. Kubhlungu khona ngoba akekho ke yena ngonxa umsebenzi kodwa ngicabanga ukuthi bekungaba indlela ezwakalayo noma ingenasi isiqi ukuthi abuye kuzosisholo yena izinto afisa ukuyidlulisa kumama ngoba ngizwile ukuthi khona izinto afisayo ukuyidlulisa kuyena kodwa ngesimo sokuthi ke ngenxa umsebenzi wakhe omthathe ngesigubhukane akangakwazi ukuthi afike angazi noma besingamfonela yini ngemvumo yakho kodwa mama angazi noma besingamfonela yini ulokho abekuphethe afisa ukudlulisa mase simfonele ngikufake ku loudspeaker akudlulise nanoma ngathiwa akusenzeki ngalendlela yena azobefisa ngayo but angazi noma bekungangcono yini ukuzwa ukuthi yini lena afisayo ukisho ngoba phela nama ngiyazi. Okay. Jacket network phone na. Shemo to. Tadi kate lot tadi ngilandela phone yami. Because I don't to Vodacom njengamanje I think i-load shedding. Yebo makulankinga. Kunento njena makuzodabeni kasiyami. Ngangamfuni. Okay. Ngoba ingane yami esencane na 16 years. But as bekhula esesikoleni ngoba isifiso sami ukuthi anisafunde. Azimele ngoba mina ngihlupheka impilo yami yonke through ukuthi angifundanga. Yes. Ayikho into engangiyipreacha njengokuthi ngicela ukuthi nifunde. Ngangacabanga ngisho umuzi ngingacabanga ngisho umuzi engicabanga manje ngoba sebeqedile sebekhulile. Yeah. But usiya lawo maphutha aqala ngajatshuliswa ukuthi ngibabona ukuthi they growing ngoba wakhuluma igama lokuthi mangithi mina uAnita 16 years wena 27 umdala ziphi into mzangakini layo osebenza nazo ohlala nazo endaweni whatever ugibela nazo amatekisi ingane lena 16 years isikoleni wathi ngizoprove wrong ma ngifuna manje ukuvuleka CI page ngizoprove wrong izofunda ingane yakhe iqede izibe lento efuna ukuba yiyona ngathi emini ngiyabonga lokho kodwa kwakuyifiso sakho kwakuyifiso sami wakhulelwa 16 years same year engangisho njalo ngambuza umbuzo ngathi ukungiprove wrong lokho ngase ngithi mina okay ke sekwenzekile but inkinga njengoba mina ngihamba ngihlala nabe emajalidini kubelungu akakaze ngihlale mina emzini wami sasihlala emkhukhwini sipilikelwa izindonga ngaze ngahamba ngifuna umsebenzi emakhishini bengibakhulele emakhishini emajalidini abelungu nalapha sisejalidini lomlungu ngase ngithi umfazi womuntu angihlali naye kusho ukuthi thatha ke umfazi wakho wayesakhulu wabuya uzohlala naye because nabelungu babengafuni ukuthi ena ngingahlala manje sekuyimina nezingane zami bahlale nabo ngoba befuna labazukulu okay process into yabo Anita bengiza ngizolwa izimpi zakho siyayiseletheni intombi phambi kwakhe phezu kwakhe ngize la ngizoshaya isicapha ngigibela ngisuke eDoran Kopho ngizofika la endlini no6 o'clock ngerisk impilo yami nayo yonke ngizoshaya isicapha ngizolwa noSiya ngifayithani njalo ukuthi ingane yami no matter what can go wrong but ingane yami le ngeke uyenze kanje isekho okay umuveke hayi ke bathola ingane ke vet baphinde lapho sebethola ingane bangibeke behind the door ngizwe sengitshelwa mina yikhehla ubhala beyolobola beyohlawula ingane ekhaya limfanele umkhwenyana kana ngumkhosi ubabezala wakathi ena ayibo kusasa kiyiwa kini kuyohlawula ingane ngithi mina ngazi lutho mina athi umfana uSiya mina etshela mina ocingweni athi ngithi abakutshela labantwana athi awena uAnita wangitshela ukuthi awunasabelo kuyena
kusho umfana utshela mina lo mfana lona mina angimazi wakomunye umuzi ingane yami le ebetray mina yathi umama akanasabe umuntu onesabelo omkhulu kibakhulise kanzima kanje ngakhala ngahamba ngafika ekhaya ubaba wathi ubaba ke wayemuntu othanda imali kakhulu makunento eza nemali phakathi will patch everything up wathi wabuza umama ukuthi uzwe ngobani lona njengoba efika ubhala wayeneqiniso hayi akhipha amahlawulo manje ihlawulo likhishwa lu cash ubaba wafuna ukuthi ena leyo nto leyo hayi wazongithipha ngo100 enza nayo umkhonyovu bakwambe nomkhonyovu ngathi baba ngeke ukwazi ukwenza kanjalo akwenze kanjalo mina into engicabanga ukuthi mhlambe ingenzeka ukuthi nami ungibheke mhlambe ngamasentshana amancane ngoba izingane ngiyikhulisa ngedwa ingane zamaze ihlale nagogo behlala nogogo wami ngisebenza okay samove on lapha nasadlula saxabana nobaba sixabaniswe lento kodwa sadlula saphinde sabonda nalaba futhi kwaba right usiyami every time ayekhuluma nami une advantage akangihlonipha kanendaba nje nami akazinana ukuthi mina ngathi ngikathi efika empilweni sengim-approve ukuthi hayi ngathi indodana yami ngoba umkhwenyana kalo ubaba weingane zakhe ngathi naye ngizomthatha ngimfake esibayeni sezingane zami nginabafana yedwa senginabafana abawu2 uma kukhona into la esifuna impela esifuna ukuyilwa lana nangu abafana bami abawu2 yena usiya angimthatha njengomkhwenyana ngimthatha njengondodana wami ngamnika the biggest seat chair yobukhosi ngathi nje ayikho into besidla ndawonye noma ngabe kukhona into ephuzwayo hawu phuza nakho ukuthi kumnandi but wakhula usiya nokuba disrespectful kimina because lokho ngikubona ngaleli langa engiphusha ethi wena mama wena ungakwazi ukuthi ena usilekelele ukuphusha izinto wena ufanele uhambe uyophusha omalume ukuze izinto eka-Anita zenzeke ngamchazela kwaphela amathi okay ngizo fast forward ukuze ngisheshe ngifike egcineni ma u-Anita ngifonela la endlini ethi ngisejalini emsebenzini ethi ma angive ngiphatheke kabi usiya usezalise enye intombazana uyazalisa ke vele izingane nje ngaphandle phekwa kwakhe khona vele wamfice futhi enezingane uyazalisa kunentombazana aseyizalisile ngikhuluma nje manje inengane elemana nomvelo ngenyanga ngazi noma embili yini ngiphendula mina u-Anita ngithi mina yazi usiyaka afuna ukukhula sengibonile ukuthi akafuna ukukhula bengitshela ukuthi ufuna ukukhula sengithi mina that is why ngangifuna ukuthi Anita ufunduze ungarely endodeni yingakho ngangifuna ngoba indoda iyashintsha in a long run isizobona omunye ibona abanye ibona usiya wathatha ucingo la Anita wakhuluma wathi umama wesikhohlakale ngabe wakhisa ingane yakho umuzi kodwa manje uyayibhidlisisa umuzi mayisekhuluma ke ungathi red nami ngiyired enye kodwa yena uyired le engenayo ibreak wakhuluma ama voice note ayangishela wona kwakuthi nganyuka la iBP ngagqoka ngabena ngafika ngazala ngathi mangithi ngiyafika la lona ethi ngikhuluma ngithema ngikhuluma le ndaba uyangishaya akafuni ukuthi kufuneka ukuthi ngivume umthetho wakhe ukuthi uzoyena ufuna kuba nabafazi ababili ngafika la ngathi mangiqhamuka lapha usiya waphuma ngathi mina ngicela siya uphindele endlini ngoba ngizokhuluma nani wathi angiyekhaya mina ngathi mina ngangena la endlini ngathi belethe ingane umvelo lo ngathi belethe ingane siye ezansi wabeletha kwakuyingane leka Anita yesibili ilandela ubaba wayo mina ngingemumva uAnita ngemumva kwami sathi masifike ezansi abafica umkhozi behleli kanje emthunzini umkhozi udadewe undodakazi wakhe asazi ukuthi kwakuba nomunye uliphelo leli wayekhona intana lo mntwana walokhuza waphuma usiya wathi qikelele lapha ngathi mina wathi ajabula umkhozi uthi ena hawu siyajabula sivakashelo wena ngathi mina akukho kuhle wathi yena ngase ngithi mina kahle ngicela ukuthi ngize usiya ngifuna ukuthi sihlale phansi esikhuluma usiya wabuya ngevosi laphayana cause wayekhuluma wafika wathi esho kanje kimi wathi wena phuma endabeni zami no-Anita phuma endabeni zami ngithi hlukana nendaba zami no-Anita wathi uyangizwa ngathi mina lalela wemfana mina ngizokhuluma nawe ngifuna sihlale phansi sihlonga wathi ngithi phuma endabeni zakho wezami wena umama okhohlakele wena ungabe ena u-Anita umakhisa umuzi kodwa uyamchithisa umuzi baphuma bonke umakhelwane lapha baphuma bonke laphana abantu baseduze ngisho la akukho eduze baphuma bamalaba bonke abantu bakhala babuka abantu basizakala abantu usisi wakhe kwakunamanzi abathi bewasha ngayo izitsha wathatha lawo manzi wambonyela ngawo lusisi lona uma kuukuthi lo mfana waye right lo sise wrong
lo sisi wakhuluma amagama usisi wathi uma ka-Anita unaye i-right yongena indaba ka-Anita ngoba ingane yakhe wathi Anita makukhona into engamphethe kahle kufanele amtshele uma wakhe wathi umpume la ekhaya umehlushwa yilo wamfana lo wani babo ngane yakhe mina ngiyangena wathi ngiyangena lapha ngoba wakhuluma umfana wabantu mina ngavevezela nje nganyukelwa iBP basuka lapha ngathi ngifunga abadala ngifunga abakithi abangasekho ngathi mina ukhuluma kanje kumina mfana wami ngathi kulungile uyabona usiya I am willing ukuthi senze peace naye but I've been angry too much because wavela sekuningi and futhi disrespectfully in a way that why ngabona ukuthi no lo mfana nje uhlaza from the core umdade wabo sizokhuluma enye inkulumo la ekhaya wayisho leyo nto angazi indaba usiya wabuyela noAnita njalo bese belokho besibiza beneyinkinga wathi ekubeni yamazo Anita uhlaza ngathi mina azukuthini wathi kanti futhi siyakhuluma too much ngathi mina bathi ke bese nginayo iwillingness yokuthi senze peace but njengoba esho uqinisele ngathi mina kuyena bangibamba off guard futhi kanje ngathi mina kuyena uyohamba ugibele phekwendlu njengoba wawugibele ngalela ngobatshela bonke memeze futhi ukuthi mina ngoba uyimbongi yesizwe wena mina siyabonga bhala ngiyaxolisa kuma ka-Anita ngoba usofuna ukuthi manje seyiqedele ekhoneni kodwa wayenza in public ngathi mina futhi katshela la ngathi usisi walapha nomdala ngofuna ukuthi makwenziwa leyo ndlandlu kabe khona isengithi ngibuya lapho mama bese ngiyabuya ukuthi asikho isidingo ngokuyibona kwami indlela ejule ngakhona indaba inoma inkulumo eseziphoseke ngakuwena zisuka ngakumkhwenyana nomunye umuntu ongathi uyayilalela engayizwa ukuthi still isangathi ngithini ingathi kizobe ngathi khandiwe ngisho ngathi wamanje siyamfonela angeke kuze kuzwakale uma kuukuthi usiya uyayifuna lento ilunge ngendlela okumele ilunge ngayo ngoba iprocess yoxola ukwazi ukuthi ungona ngendlela onengayo bese uthi sizoyikhuluma over the phone cha asinayi khona ijule ngalendlela yokuthi ayidingi ikole idinga ukuthi usiya kube nguyo yohlela indlela noma yokucela ukuthi bengicelwa ukuthi umama abe khona ngosuku lokuthi ezolicela uxolo kuuye umuntu ozocela uxolo hayi ngoba wena ubusana lento yokuthi ngifisa ukukhuluma nomama ngathi bambe ngakumama indaba yokulunga la sithi ke manje sizodinga indaba yakho nomama usekucaciselele ukuthi ayibambile ngakuyena kodwa ekasiyayidinga ukuthi sithi sizoyixuba la idinga ukuthi usiya kube nguye umnikazi wayo isukumelayo angithi nawe lenkinga kuyibi push ukwazile ukuyisukumela wacela umama ukuthi abe khona kanjalo ke noSiya ayisadingi ukuthi uSiya umpintshise emaplans wakho because le bekuyi conversation between wena noma wakho you understand uSiya the day esefuna eyakhe inhlambuluko noma olwakho uxolo okumela lwenze libone ukuthi luzoba nesiqi mangilwenza kanje kuyodinga ukuthi uSiya kube nguye umuntu oyo organizer leyo nto yangalelo langa so that noma enhlizweni yakhe ezoba nayo lento ukuthi uyisukumelile amaphutha akhe njengamanje kwamini kube bekuyimo woniwe bengeke ngibone ukuthi ukusukumelile uzocela uxolo ngempela ngoba into ibisifaka wena njengondodakazi wakhe idinga ukuthi isuke kuye direct you understand kube nguye umuntu oyihlelayo kube nguye umuntu othi ngifisa ukubiza bonke abantu ababekhona the day ngikhuluma kami nomkhwekazi wami sitetele kuma ngifuna ube khona ngicela ube khona ngifisa ukubiza bonke abantu ababekhona basekhaya kithi mhla ngikhuluma kambi kumkhwekazi wami bese ezozendlala phambi kwabantu labo wabekhona ngesikhathi ezeneka futhi phambi kwabo you understand ezosho phambi kwabo ukuthi umkhwekazi wami go 1 no 2 no 3 no 4 no 5 ngiyaxolisa angazi noma izwakala kahle amen ngicathi iyona ndlela yosiza leyo ngoba uma singathi sifuna ukuyenza manje over the phone kuzobonakala ngathi uyaphushwa 2 ayizukufika ithole indawo ephelele kumama ngoba uyambona mase ayikhuluma kunaleli gwebe livukayo ngaphakathi ngenxa lobuhlungu obukuyena angeke izithole indawo kunalokho sobe sizoqamba manga
ngeke azithole ngoba futhi nama message angisendela wona usenda ukuthi ena mama ngiyaxolisa ngayo usenda ukuthi mama ngiyaxolisa ngayo yonke into engayenza mina kahle kahle ngifuna ukuthi ungiganisele indodakazi yakho mina ngifeel ukuthi it's about ukuthi mina asidlulela ukuze ungiganisele indodakazi yakho I don't feel ukuthi it come deep down so we can make peace and have fun in between the times because at the end of the day ukushada kwenu nobabili nomuntu wakho kusho ukuthi nihlanganisa laba bantu bobabili umndeni uwonke kumele uhlangane ngoba uma ugula wena umyeni wakho kumele afonele uma wakho akutshela ukuthi atshela uma wakho ukuthi mama uyagula uma bengezwani bona uzomfonela kanjani ngoba vele ubudlelwana bukho buhle phakathi kwabo makugula wena kuzomela ufonele uma wakhe uthi mama nangegula uma ubudlelwane bungekho buhle phakathi kwenu ngoba labantu basondele kakhulu kunina kuzokwenzakalana nizowakha kanjani umuzi ekubeni izinto singasanga zalunga lapha ekuqaleni ngoba ukona phela vele siphila ngakho siyona kodwa ekugcineni ukuze kube right idinga ukuthi uyibuza umbuzo ukuthi ngenzani mina umuntu owonile ukuze ngilungise lela phutha engona kulo ngicabanga ukuthi ungizweli ulaphekile ngithwele ngokweside lakho Ngilaphekile ngoba bengitshethi mhlawumbe uma uyongathandi ngoba nakho kunalezi zinto ezikhona phakathi kwakhe nobaba wengane kanti yena cha akanayo inkinga ubaba wengane nguyo osahlalelwe ukulungisa inkinga yokuzosendlala kumama wakho umuntu angaze ngamtshela ngathi mina noma ngabe wena nami asikhulumisani kodwa la ekhaya you got something that belongs to me ngathi ingane zami lezi ngathi mina ngiyawalka la uyangazi bengifika la ngimfice khona athi angibingelela ngiyithule ngidlala nabazukulu bami ngikhulume nododakazi wami ngathi I always love them ngoba benza ngalutho kumina manje angeze uthatha icala lakhe ngilithele ingane bazukulu ngithele nakuyena uyena lona uma esend message mina ngiya irritate ukuthi mama ngiyahleka nje nawe kodwa ngihleka uhalf ngoba wena uzwani noSiya don't you see ukuthi uSiya wenzeni kumina okay uyasho ukuthi uyabona ukuthi wenzeni kodwa wena mama ngoba uyakhola kufuza ukuthi ngabe uyamxolela manje wena ufuna ukuthi ngenze peace noSiya just because mina ngiyabonga just because mina ngiyakholwa mina mangixolela umuntu ngifuna umxolela deep down my heart ukuze noma ngifa angina grudge naye ngifuna ukuthi kusase uyena ongidlisa usheve mina sengikhohliwe ngoba kusasa unjani awu mina thatha la mangithi mina kumuntu ngixolela ngisho mina from bottom of my heart izitha zami mina zingangibulala ngingasazi ngoba ngidlulile la okay ngicabanga ukuthi ngicela ke ndivele kancane futhi namagama amaningi ngumnikazi walento sikakhulu akekho ofana sehlukanisele lento siphambene ngayo la unina siyama yebo zonke inkinga za Alito ndiyazazi nezenzeka apha ekhaya ndiyazazi mna ndibheke ngokuthi mna ekuqaleni nje ndiyisefe ndisesekhaya lento ndathi kodwa lento izothetheka lapha babantu bakwaNdlovu awulona igceke la kwaNdlovu leli uzunimamele kahle emkhoza ndikuphoqa lento siyithetha la ingegceke la kwaNdlovu Alita uhambile uye komalume yobika inkinga eyezwa ngunina ngomgano wakhe dala kuthatha umkhosi ngapha azoqanga amatyala ekukhosini ufanele kube nguye umkhwenyana oye kukhweni kwakhe oyothetha nomkhwekazi akhe nomalume noAlito lezi nyambe ezitheleka la ekhanda sithanda ngoba kulona igceke la kwaNdlovu le lela kwaMadikisela lela kwaBhala lela kwaJali abantu abafana bachaza inkinga la kweligceke uyabona ekhala nje uthunuka sisilonde endisibonileyo ukuthi unokukhala lo mfazi ngoba siyombeka esiqhingeni endaweni ongayo yakhe indawo ngeyakhe kukowa ebizwe intombi yakhe nomalume nawe uphayana uyothatha udaba lohlelo lomendo umndeni wami uyazi lena masikhuluma ngani nami ndinomndeni kaloku ukhona usisi nonyana bakhe Shamoya ndinonyana omdala mna ofanele
uthi nokusenziwa into lo alito ube nguyo phambili inkosana yami endala eyolobola hayi indaba abangani nokuyolotola lapha funa bangani mina ngifuna abantu bomthetho abaziyo ukuthi nokuyolotyolwa uphuma umndeni hayi indaba abangani umngane zekane ekhapha wena umcelileyo wena wasemndenini lento siyihleli la andiyithandi ngoMandlovu engenza ngalo uMandlovu akho nto ayenzileyo lo mntwana angithi mama njengoba ekhala nje khalela iqiniso angithi ke yingane yakhe embekile sidlangalaleni ilokho besifuna akuve kungusiyabonga ilokho besifuna ukukuzwa ukuthi konakele kangakanani ngithi mama yena akabheke ukuthi ezokwenza lo mlilingwana wenza la uqale wenzani ngapha thina besingakwazi ke lokho kanti unokunye okwenze ngapha ufanele aqala alungise yanto yenze komalume yena ungayunina ayothetha nomalume engezanga nto ngezwakala mama angithi ke thina besisazoza ukuthi yini le phethe kambi ingane yakhe yingakho ngisho ngithi usiya the day sezoyifunela yena into eqondene nayo noma ezoyifunela uxolo umuntu ayisukumeleyo ke mntama ngubani izinto yokuthinta usiya ngubani ayisukumeleyo lento izwe nje bani osukumileyo njoba hleli kanje usiya usukumele iphinto uAnitho isukumelile namhlanje ngoba ibimayelana nabo wayisethu siya uma senifikile ngocela ningifonele ngifisa ukukhuluma nomkhwekazi wami selithe lami awukwazi ukuthi entweni ejule kangaka akhulume ngefoni ungathi uzokhuluma ngefoni ayidingi ukuthi size ayifuni ifoni le idinga ukuthi usiya abe indoda azimele yena ngalelo langa afuna ukukhuluma nomkhwekazi wakhe embuke esiqini zamehlo kukhona nabantu bakokwabo noma basekhaya kubo jile ngathi usisi wakhe ekhona akekho mina zendikhona bobabili engazi usiya ube longo bengazi usiya ukuthi namhlanje uzobengekho usiya ngeke uthathwe babantwana bazokubeka esihlangalaleni la endaweni ongayo yakho mama iqiniso liyafuneka njengaba yamanga lesintu sanamhlanje sizwe sizona amasiko abantwana bangahloniphiyo ngayona lento abayenzayo okay mama ngesikhathi beyihlela bobabili uAnitho beyihlela naye usiya bamfonela izolo ntambama ukuthi emsebenzini sekumele uphuthume kusasa naye ubesitshela ukuthi uzobe khona ngesikhathi beyihlela ubekhona naye kwasho ukuthi kusethathwa ngumsebenzi izolo wayesethi sekuyoba kumbi uma sembuyisele emuva umama ekubeni nondodakazi wakhe efisa ukukhuluma naye ngenxa yokuthi akekho yena usengabone ngathi umama akamhloniphi mina nje ngicela ukubonga Nkosazana ngicela ukubonga amagajeni hayi ngoba ungawaNdlovu ngiyabathanda abantu bakithi mina kakhulu kodwa ngicela ukubonga lento nje ngiqale kuwena leyo ukuthi uthi wena usiya lwakho udaba uyolwenza ngesikhathi sakhe ngendlela yena ke leya ubamncane kodwa uyibonile ukuthi akuyona into yasefonini because nami bengezukizwa ifoni intonyana okokuqala ngiyabonga nje kukho konke hayi ngoba ngithenga amehlo enu ngibonga lento eshiwo umkhozi futhi umkhozi uqinisile mayethi uma bekuyizindaba zakwaNdlovu uAnitho edinga ukukhuluma nami as much as ngizwa lento esho ukuthi bebehlele bebobabili bezobe khona usiya namhlanje but uma ingane entombazane ifuna ukuyokhuluma nabazali bayo noma ifuna ukukhuluma nomalume wayo indaba kufanele ikhulunyelwe lapha ngoba ngaba kuphumi lezi zinto eziphumayo manje zezinto ezenzeka la angithi manje la njengoba kunekhula sekuphuma nezinto mhlawumbe bengafanele ukuthi ngabe ziyaphuma umuntu wasemzini manje ukhona yini indaba basithe ngama surprise uyena ke odale baba kuzokhulumeka into esinjalo ngoba siyayiqeda izinto makuya la emshadweni ukuthi abantu babili khona izinto engamahlaze esingeke sifune ukuthi bazazi abakanjalo siphinde sithi kanje bayazi lapha bakhulisa ngese mina ngiyotatula lapha ushaya abantu ngilwe nabantu masola endlini fake nami ngishise sami sibhaqo sokuthi wena angazi ukuthi uzube lapha na kanjalo yabo kodwa ngeke labantu babazi ukuthi ngiyashaya mina ngoba ade ngikhulele yes njalo ingane yakhe njalo uma ongafuni manje usiya awulobola lithi mina kanjani ukuthi nguyena ongafuni akafuni
kungcono ngoba namhlanje uyaphekile ucaciselekile. Ngijabule-ke nje nakho lokho uNkulunkulu mhlawumbe befuna yona kube nale breakthrough. Because vele bona bazi ukuthi into isezandleni zami sengiyichaze ngaphelelwa amanzi. Futhi mhlawumbe uNkulunkulu bezole njengoba uthi nje ngiyabonga ukuthi leligama shwathi sizosula lezo nyembezi ukuthi because nami bengasazi ukuthi ngimemeze bana sabelephi. Ngikhulume noba yabo nje bekhuluma kamalume nje lo malume amkhulumayo ukhuluma ngomuntu ofefezayo lento le wayigcina kuyena yedwa ngoba uyabazi ukuthi laba abanye bavutha umlilo abafuni ukuyingena azange nje ayisho mayithi kanti kwakumele abachamtshela ukuthi ngoba usuqale kimi iya nakwababa yindaba engabuya ngeze kumina uyazi ukuthi enakwenzakaleni behind the scene yezwakala hayi umntwana ongayiqondisi into yakhe nefuna ukuyenza yena lo wami sisi nalo wama ngumfana angithi namhlanje abanalo eqiniso abanalo bobabili ngakulala wakhuluma naye nankaka wami mina wokugcina ukube emhlabeni besikwazi ukuyikhethela abazali ngabe singahle noma ngabe yiluphi uhlobo lomzali esilifuna olufunwa yithi bamba lapha angisho ukuthi umama kunento errong kuyi sikhuluma nawe ukube emhlabeni besifuna ukuzikhethela abazali abafunwa yithi abazovumelana nezinto ezifunwa yithi noma ngabe kuthiwa zirong kangakanani ngabe sihambe siyicoshela bona emgwaqeni abazovumelana nathi bamba lapha abazovumelana nezinto ezifunwa yithina hayi izinto okuyizona okumele sihambe phezukwazo uyayizwa ngabe sibalanda emgwaqeni ubuye umbekela umtshele yonke into efunwa nguwe avumelane nayo kodwa ngiyaye ngithi mina kunesizathu sokuthi uNkulunkulu akunikeze lowo mzali yingoba vele kakade kufuse ngabe uphila phansi kwesesekelo noma phansi kweziyalo noma phansi kwakhe njengesikhukukazi sifukamela amachwane aso namhlanje wena ubuna lento nayo enhlizweni yakhe ukuthi ingabe umama okubambile ekuthenini kulunge izinto zakho ugcina ushadile ulaphekile namhlanje ngoba umama ufike wakhulumisa kukamama nanoma ngabe imuphi umuntu wesifazane engafisa ukuba nohlobo lwalomama abe uyena engithemba ukuthi kube yisifundo namhlanje ukuthi nanoma ngathiwa unankingani oyophinda ube nayo uyohleza ukukhumbula ukuthi ungaba nabo abangani ngingawe umngani wakho namhlanje but iqiniso ngiyokuphilela lona ngelifane neqiniso oliphilela umzali wakho zingaki izimpi zibuze nje leyo nto leyo sesizohamba thina ukuthi zingaki izimpi oke wabhekana nazo empilweni ekhona yena ukuzokulwela sona kodwa kumele ngabe ngiliwa wena sesikhuluma ngomshado wakho noma ngalo mshado ofuna ukukanda zingaki izinto odlule kuzo wayibiza yena wafika wazokulwela kodwa kwakumele ibhekane nawe angithi ubesadlala ubumama bakhe kuwo kungaki akufihlile akufukamelile okwenzile empilweni noma ohambe washayisa kuko kodwa angahambe ekutshela abantu ngoba umzali wakho othandweni ke sithando sami kudinga ukuthi ube kanje othandweni singathandana noma ngabe ngandlela yini esithandana ngayo kodwa kudinga ukuze umuntu wakhe amhloniphe uma wakho nguwe okumele udwebula yini ngibambe ukuze umuntu othandana naye amhloniphe umzali wakho nguwena ngane yalowo mzali okumele udwebula yini ukuthi uhamba ungaweqile umuqa if kwawena uzoba nezinto ezingekho zinhle kahle enhlizweni noma nama doubts ngomzali wakho kwayena lo muntu ophila naye vele ngeke akubone umzali kumzali wakho if wena uzoba namagama angemahle ozowakhuluma kumuntu wakho ngomzali wakho kwayena vele ngeke azabe nale nto yokumbuka njengomzali ngoba vele kwawena nawe awukho kahle understand ukuze umuntu othandana naye ahloniphe umzali wakhe idinga ukuthi kube nguwe kuqala omhloniphayo bese ufundisa yena ukumhlonipha umndeni wakho awuhlangene okwesibili kudinga ukuthi ungashuka khothi yabo lento yokufinyelisa izinkulumo ungayifinyelisa inkulumo uma umuntu eyisho ngqo uyizwa ukuthi iyalumela ngitshela ukuthi into iyalumela ukuthi ubaba weingane zakho noma uyini kodwa ungavumi ukuthi eqe umuqa
ekungamhloniphini uma wakho kodwa futhi lokho kowenziwa nguwe ukuze kufike lapho. Namantombazane ladala abakhwenyana bangahloniphi. Uzikhipha zonke izinto zakwabo emntwini. Kunezinto ongayixoxeli umuntu osuthandana naye. Bedibana nawe endleleni angakufisha ngesibuye wapha. Kunezinto ongazixoxeli. Ngisho ngathiwa awuboni ngasolinye nomama manje. Okweni lokho nobabili. Ayidingi ukuthi ziye lapha ya. Eyeni nobabili nizoyilungisa nobabili ngoba once wabona ukuthi vele umama nibthaka kuphi nobudlelwane benu uma bahamba bushayisa la vele biyamosheka uyokusebenzisa lokho ngelinye ilanga. Ngisho ngathi umama uselwela wena uyomtshela ebusweni ukuthi umlwelelane ngoba kwanina nihambe nashayisa kulela bridge nabuya senihlukene ningasahlangene ngoba vela nizwana. Understand? Uyamfikela umzali wakho kumuntu uthandana naye. Ngisho ngathi uhlobo luni lomuntu ke. Ngisho ngathi uhlanya kodwa lobo buhlanya bakhe baziwa nguwe. Awumtshela umuntu othandana naye ngobuhlanya buka mama wakho noma ngokuthi uma wakho untoboni yomuntu. Never ever wenze lelo phutha empilweni. Lelo phutha liyokwenza ukuthi kwayena angakuhloniphi wena. Yes, exactly. Ngoba ubuka uma wakho ngaleli ihlo leli wena umbenzi ukuthi ambuke ngalo bese kwa wena ngasasibona isithunzi sakho engakuhloniphi ekudelelise nalihlobo lonke lwamantombazane ngesimo sokuthi uyazi ukuthi kwa bond noma kwabudlelwane bakho noma wakho bobuthakathaka abukho. Uma unomuntu othandana naye kumele akwazi ukuyibona engathi akuhlukaniseka. Kumele umuntu umthande ngalendlela yokuthi abone ukuthi wena ungakhetha yena over umzali wakho. Kumele ayibuze ukuthi ngimiphi la. Yeah, exactly. Yakhumbula ngikutshela ngithi li wrong igama ukuthi usiyakwena zinikele kumina njengentandane. Uyintandane kanjani ukukhona umzali wakho? Always uyabalansisa. Umenza umyeni wakho noma ubaba wengane zakho angaboni ukuthi bunjani ubudlelwane bakho noma abuke ukuthi hey the day ithiwa ngibekwa noma kunenkinga engibeka lapha vele ngeke angikhethe angithi ngendlela athanda ngayo umzali wakho. Umnikeza lento yokuhlala lovalweni once wa relaxa sisiyokwenza noma yini kuwe. Mprotect umzali wakho kumuntu othandana naye ukuze yohlezi emhlonipha. Noma ngathiwa ingcabano yini evukayo manje phakathi kwakho noma wakho ayingagijimi siye lapha cha ayimdingi phela umuntu othandana naye. Idinga ukuthi ubuyele kuye futhi umzali ukhala khona unjalo linyazwe kuye yini kuye futhi umtshela mama kukhona lento uyise emntwini omunye ungayisi komunye yiya kuye ufika ukhala ucizana inyembezi ufika uthi mama kubhlungu hawu umtshele zehla uthi ma ibhlungu lento ngibeke kuyona. Isilondo silinyazwa nguye ungasisi kumyeni wakho. Ingane zethu zigana ngathi nesikhathi. Unyise ngenhloko, umisa ngamancane abheke phezulu. Wena wazi ukuthi uba kanti lo muntu angithi lo muntu wakho uthetha ngawo. Angithi uyazi ukuthi inceba elikhandwe uma wakho enhlizweni yakho uyena olazi ukujula kwalo. Umyeni wakhe akalazi ukuthi kujule kangakanani. Idinga ukuthi ke suka straight ushone kuye umama. Ufika usukhala ngisho ungafika usuyiginqa phe kwenyawo zakhe. Umtshela ukuthi ma kubhlungu. Umchazele ukuthi uzizwa unjani. Akekho umzali oyothi phuma phandle. Uyokubamba kugone. Ngisho ngathi waliyanethi izulu. Uyokubamba kugona kufukamele akuthulise njengomntanakhe. Exactly. Akekho futhi omunye umuntu oyophinda umthole oyokhalela kuye ukudlula umama. Uma ekwazi ukuhuduka nawe kusuka ezintweni eseyibalile kude kangaka yini singamenza afika shintshe phambili. Kodwa umuntu ohlangane naye ngendlela uyokwazi ukuphinda afika kujikele ngoba wamfica endleleni. Protect umama wakho umuntu othandana naye. Uprotect umuntu othandana naye uma wakho ukuze bobabili abantu benganyathelani. Kodwa okukasiya uma sefuna ukuzokwenza inhlambuluko noma wakho uyena uyayihlelela yona abiza abantu bakubo ukuthi bemphekezele eyokwenza inhlambuluko njengoba wayekadenza phambi kwabo. Uma ngathiwa nisuka namhlanje niyayeqa lengishoyo niyagijima niyo wenza amalobolo yazini ukuthi niyokwakhela phezulu kwamabibi. Exactly.
idinga ukuthi iqale la idinga ukuthi iqale la and mesiyenzekile bethelelana amanzi behlambisane bephuzisana amanzi yonke Yo, Jesus. wena noma wakho aninankinga Nabantu bakwaNdlovu anazi nilaba aninankinga futhi ukuze uphinde ubuyele komalume ayidingi ukuthi isuke manje iyo komalume idinga ukuthi usiyasuke aze kumama before kuyiwe komalume akakwazi umama ukuya komalume yokhulumela umuntu izilonda zibe yibhifa inabanikazi bayo vele And uma bengamthandi ngaba ngizanga la. Uyazi ngimtshela ngithi Anita, I'll do anything if wanginemali mina I will fight for mina njengengane zami. And ngimbala episode uyazi ngithi ngangeke ngifake emsebenzini awufaka isho umlungu emsebenzini wasebenza for 11 years office umlungu umsebenzi wami ngathi mina no ngicela ukuthi ufake ingane yami. Ngamnika umsebenzi wasebenza UTHM office. Umlungu engangisuke naye kudala ngisemncane nami. Ngathi ngangeke nginike lo msebenzi lo uze waphuma ngeCovid. Kodwa bese nibheke emuva nini osiya ungasangazi nani ukuthi ngubani but angikubambele grudge anytime any day mina I'll be there for you because ngeke ngifuna ukuthi ngisaphila ngikhona udlala umuntu uthi wena ngoba unabani ziningi nje izinto mina ngafika ngazomkhipha kuyo usidala ngathi hambi yosebenza ngaza kumkhoza ukuphatha nansi ingane lona ngiyamtholela umsebenzi ngamthatha ngamfaka emsebenzini how many times why if ngimzonda if ngamthandi why inkosazana yami le lokho ngenza ngibe emotional because inkosazana yami ingane zami zolu 3 futhi yana ngithi ngiyagqaja ngani uNkulunkulu wangipha inkosana wangipha inkosazana wangipha umagcini why ngizomzonda noma usiya ekhona emango noyosiya angizondo Anita it's between mina naye yeah uyayibona ke thando lika mama lunjena ke ngiyabonga kakhulu ma usengenzele waba clear ngoba bengingazi ngempela ngoba bengitshela ukuthi nje mina mhlawumbe uma uyena onenkinga nami kodwa manje usebenzisana kahle bayachaza ukuthi hayi indaba ikunangu ubabuyani okuyena ufuneka ihlambuluko mase kuyimake ke yonke into iqalwe ke manje ukuthi isifaka kanjani yes abencini kwehlika baba undikhalisa ngapha esazi andishikha ezothetha into engayazi kulungile sesikezwe ngedaduba mina andizi la engikufisayo ukuthi ukuze abakwazi ukukhuluma kahle ubone ukuthi uma wakho akanankinga nawe thina before phakama ngiboni sisitedele kumite nje before kodwa nangu molokazana ngifuna usukume uye kuma wami futhi ubamba uma wakho apepenyeke ngeke uphinde umtholo omunye uxakekile ngisho ngathi uyahamba namhlanje ngeke uphinde umkhando omunye uyohlezi isho kumunye lento ndithi kokho into ehambi emndami ifuna umndeni ngana bangani bakubeka endleleni I love you ngithi zamiyo ngiyafunda ukuthi ubonge nami ukhulume nami akukhona into ekuphetheka ukhuluma nami ungichayi imali yeah I forgive you nami ngifuna ngamaphutha nawe uzofunda ngamaphutha ngiyathanda and ngikubambele grudge ngalolu suku namhlanje because nami longisizile kodwa bengeke ngivume kodwa ngiyabona manje i-good use of lona ngicela ukuthi siphile mina nawe ukuthi umuntu angaphandle wenzani uma usungena phakathi uthathe lesi story somunye umuntu mina nawe asihlale siyimbulu ngiyakuthanda ngami sorry mama sorry ngane zami hayi mkhosi hayi ngane yakwenzi asifune singa ngikwatile ngikazi ngithokile futhi mangifika vela ngambukele gafta kodwa nokuthi mase ngihamba sehlele mangifika nje ngambukele gafta ngiyabonga ngenyanga siyabona hayi ngane zami hlalani phansi baba isani zohlalani lapha ngiyo hayi udala benile kusasa sizophinde sibonane futhi aya sibonane kumnandi manje yes sibonane kuhle manje hayi yo ayi mina ngiyazi angibukele kahle kezi ngazi futhi mangishilo ukuthi ngiyeza ngaze ngenzeka ngibukelele ngakho ngesikhathi esiningi sengivele ngithi angizokuthushushu kodwa naye ungibambile bengiyeza ukuthi ngathi yini ngayiplan ngathi ngicela ungamtsheli wamtshela ngeke azazi bengiyeza mina ngiyajabula ukuthi manje so right
Engingafuni ngithi mina ngingenamali kanjena ngize ngizombona. Silibonile mbuka lapha ngasekhaya beyibikela udaba labo kabanzi bekuudaba phakathi kwa-Anita noma wakhe bakwaNdlovu bekukhona ke nomamezala wakhe uAnita ngoba noSiyabonga okubaba oyingane zakhe bekumele bekhona kulolu daba ngesimo somsebenzi ke wasiyathatheka ngokukhulu ukusheshsha wangababikho inkinga enkulu ukuthi uAnita ubecabangela uma wakhe ukuthi okungenzeka nguye onqabayo ukuthi yena nesoka lakhe belobolane bephelelise emshadweni wabo noma ebudlelwaneni babo kanti cha ayibambile kumama sicela ukuthi uAnita uke walotsholwa phambilini elotsholwa omunye umuntu uma lotsholwe ekhaya wangabe sabuya ukwazisa ukuthi usahlukene nalowa muntu wavele wabuyela kubaba wengane yakhe lo baba wengane zakhe nayo osafisayo ukuyophelelisa kanti omalume bathi awukwazi phela ukulotsholwa kaningi ekhaya vele isinto asivumi ukuthi ungalotsholwa kabili ekhaya lodwa kuyaye kuthiwa lo walobole ekuqaleni uma sekukhona wesibili ezokulobola lezo inkomo ayihambe ziyokhokha ezalo wasekuqaleni uAnita ubengayazi leyo nto noma akayanga ukuyohlalisana nomalume bakhe phansi bekhuphelane ingonyuluka noma ayocela uxolo ngokuthi yebo ngalotsholwa ekuqaleni zangahamba kahle izinto sengiyafisa manje ebudlelwaneni uNkulunkulu esengibeke kubona ukuthi ngiphinde ngiphelelise ngicela ukubuza abantu abadala ukuthi ngingayihamba kanjani le ndlela into abayenzile ke nomyeni wakhe bavele bayitshela ukuthi ngumama ongathandi ngesimo sokuthi umyeni wakhe ubonakala noma bamchaza njengomuntu okuhlaza bathi nguye umuntu owaba nezinto azisho kumama ezingezinhle kahle lezi ezidala ukuthi umama angakwazi ukuba noxolo oliphelele kuye okwesibili kwase kuba buhlungu ukuthi akakwazanga ukuba khona ngesimo somsebenzi ukuthi azoyixolisela yena kumama ngiyathemba ukuthi uma sekuhlalile lokho ukubiza umndeni wakhe ukuthi uyomxolisela kumkhwekazi wakhe uyobe sesibiza njengesitetelegu media njengoba siliqalile uhambo nomama wabantwana bakhe sangenelela bakhuluma bathelelana amanzi ngibona uthando olukhulu ke kumama kaAnita uyamthanda umntanakhe inkinga umntana wakhe uyahluleka ukudweba ulayini wokuthi ubudlelwane bami nawe babo ingane abahambe buphele la abungakapakeli ngale kumama yikho sesithola uSiyabonga engamhloniphi umkhwekazi wakhe yingoba uAnita onomthelela wokuthi angamhloniphi namhlanje ke sikwenzile kwenzeka emndenini wakwaNdlovu ba-right bathelelana amanzi vele ukufika kwami akaze kwaba mnandi kodwa ekugcineni uma ngihamba sekunokuthula ngisho njalo ke mina siteteleke intokazi yakwaNdlovu ngithi angifikanga ngigalelekile kade singekho ungenzeka umsebenzi kodwa manje sesiyawenza iyenzeka okwakho nje ukuthi uthathe ifoni yakho ufonele usitetelegu umbikele inkinga usitetelegu uzohamba afike azokufezela inkinga yakho yenza njena ke phuthuma lapha ku-Facebook kwi-page lethu isitetelegu media ufike ulifollowe ukuze wonke ama-update omsebenzi wethu ukwazi ukuwabona khona uma uqala ungena ku-YouTube channel yethu uchofoze le yanto engathi iy'nsimbi noma ibheli uthinte yona usubscribe phela lowo ukuze ngaso sonke isikhathi uma usitetelegu esephaka ukwazi ukubona ukuthi yaphaka isibhukobhuka sentokazi yaphaka intokazi yaseMelmoti udle kanye nathi ngaso leso sikhathi esiyobe siphake ngakho ngiyaphinda ngiyagcizelela angifikanga ngigalelekile asishoni kanjena umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.